Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Nkandziyiso lowu i wa ku landzelerisa endzhaku ka loko tolo hi ta va hi endli nkandziyiso hi karhi hi vulavula hi timhaka ta wanuna wa ku tiveka swinene eka Gaza loyi a ku vuriwa leswaku u mangaleliwe nandzu eka magistrate eka Malamulele, nandzu wa ku va a nga ri ku hlayiseni n'wana wa yena. Laha minijere Philani va nga vula leswaku wanuna loyi wa ku tiveka swinene eka Gaza i kokwani Chauke. Se namuntlha hi fike hi vona kokwani Chauke va tiyisisa leswaku hakanene xithombe lexi nga ku hangalakeni ka swiyenge swa mabulu ku vuriwaka leswaku mujahana loyiwani i n'wana wa kokwani Chauke, hakanene i n'wana wa vona. Laha hi nga vona va fika va posta namuntlha ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, va fiki va vekela swithombe swa vana va vona ivi va heleketa swithombe leswiwani hi ku tsala hungu ra leswaku kokwani Chauke water drilling na vana va vona proper Magaza. Se hi marito lamawani kokwani Chauke va tiyisisa leswaku xithombe lexi nga ku hangalakeni ka swiyenge swa mabulu ku vuriwaka leswaku mujahana loyiwani i n'wana wa vona, hakanene i n'wana wa vona. Va tlhele va vekela swin'wanyana swithombe swa vana va vona ku nga ri mujahana loyiwani ntsena. Kasi hi ta tsundzuka leswaku tolo va phephahungu ra Rocket Life eka page ya vona ya mahungu ya le ka Facebook va fiki va tivisa leswaku ku na wanuna wa ku tiveka swinene eka Gaza loyi a nga na ndhuma naswona u rhandziwa swinene eka Gaza, loyi ku vuriwaka leswaku u vonakile eka magistrate eka Malamulele, laha ku kombisiwa leswaku wanuna loyiwani u mangaleliwe nandzu emaphoriseni hikuva a nga ri ku hlayiseni n'wana wa yena. Se tolo a ka ha ri manghininghini ya leswaku hakanene hi vona kokwani Chauke ke. Se laha ka nkandziyiso lowuwani hi nga vula ehandle ka ku va hi ti lumaluma leswaku wanuna loyi a ku vulavuriwa hi yena hakanene hi vona kokwani Chauke, hikuva va postile ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va tiyisisa leswaku mujahana loyi i n'wana wa vona. Hi rhange hi vona hungu leriwani ri postiwile ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, kambe hi twa ingaku munhu loyiwani a nga va a karhi a ringeta ku lava ku thyakisa vito ra kokwani Chauke, hikuva hi languti akhawunti ya yena hi vona ingaku a yi na valandzeri vo tala. Se a hi swi teka leswaku a nga va a lo pfula akhawunti ku va a ta thyakisa vito ra kokwani Chauke, laha ku nga fika ku posta Pastor Sithole a tsala leswaku mahungu hi lawa va ka hina, wanuna loyi a tivekaka ku hi yena kokwani Chauke u tsandzeka ku hlayisa n'wana wa yena wa ngati, mara i tshamela ku a nga tluriwi, mara n'wana dololo wa tsandzeka. Se hi leswi kokwani Chauke a hlayisi n'wana wa yena u tshika ku tipoyila xikarhi ka Gaza, wa ha philizana na vahereri. Se lawani hambileswi ku nga va na xihoxo xa matsalelo kambe hungunkulu lawani ku vuriwa leswaku kokwani Chauke va tshika n'wana wa vona wa ngati va nga n'wi hlayisi. Leswi hi nga vulaka leswaku a swi kahle tanihiloko hi swi tiva leswaku loko munhu a ri na vana swi kahle leswaku a va hlayisa. Swi tlhela swi nyenya ngopfu eka kokwani Chauke tanihiloko va tiveka leswaku vana swa vona kumbexana va fumbarhelile, kambe hi nga tivi leswaku xivangelo ku nga va ku ri yini xi nga endla leswaku kokwani Chauke va kumeka va nga ha ri ku hlayiseni ka n'wana wa vona. Timhaka ta vutomi kama n'wanyana ti fika ti tika kun'wanyana, se a hi swi tivi leswaku xivangelo a ku ri yini, kambe ku va va nga hlayisi hi nga vula leswaku a ku nga ri mhaka ya kahle. Leswi a hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.